Aku mau makan bubur nih. What? Ondel-ondel, kamu mau makan bubur? Iya. Pakai sendok ondel-ondel. Kamu lupa ya ondel-ondel pakai sendok. Nih, yang suap nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aku juga nih sama. Nyam 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 nyam. Enak. Kita makan. Uh-oh. Oh my God. Nyam 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 nyam. Aku udah kenyang nih. Iya sama aku juga udah kenyang makan bubur. Bubur itu enak banget ya. Oh yeah. Sampai kita kenyang. Soalnya buburnya banyak banget. Yaudah guys, ikutin kita terus ya. Iya, kalau besok kita makan apa lagi ya? Kalian nggak ada ide, tulis di komen dan sama subscribe. Oke, bye bye.